Nalep Ángel Rush Pérez Inkil Sashkawali Railal Kyok Chinume, o la Hush Belipo junio Relihap 2020. Ebrinalebain Natiklak Pérez Inkil Chalen Sali o la Hush Belipo junio Toxali Kutang lunes Beleb Shkakal Belipo junio Relihap 2020. Ebripoyanam Naruk Nanke Elk Salipe Chiruep Likutang lunes Toxali Kutang sábado Chalen Sa Obonal Re Eklak Toxa Kwaki Onal Re Eku. Tokyok Chiberesiman Lishrambal Lishik halanchik tenamital. Eblishnin halruk aibal, naruk nanke kaying chalen sa kwakip onal re eklat, toksa kaib onal re eku. Eblik ayil kwankep sa eblikhungkung chitep, druang stepal chalen sa kwakip onal re eklat, toksa kaib onal re eku. Nakwang chapal li relikep li tenamit sa chirueb li kutang domingo, hushkakal, utkwashakip shkakal shbelipo junio. Sa shkabali kawilal, utschuameb li tenamit sa komonil trakolkip chiruli coronavirus. Ain hun esilal nashtaklash mola milik ila atinopal maya reliteramit Guatemal utlipukta si balain.